van noi muntin le gamtina cheng kuki chate zo se nila alam thuso asi somleng chenala ngai khom ki dingen kahin lim chi ove tun tuni adinga ki gong thuso anasim khom taw hite thuso thumakai thuso ki mo in aseina a iran mi pi hon apathian honaw moscow zong government dodal nan anahal pantawi tin thuso ki mo Kuki zo se hi melman aki geldi poi illegal immigrants le drugs issue hi ama sa pena chaya masanga banga thakhanin umkhom uti ti a arambai tengol lamkai korongan ba khuman in phongdo ta upai a het lo hel phat over ilung ahin holova e ho ka sagu ahin se pankedu ahitai January 10, 2026 Janhi ni Khua Thuso Kimo in Aseina. Ahin demographic imbalance via NRC chule illegal immigrants drugs trafficking issue howang Arambai Tengol Chief Korongan ba Kumanchun Janhi ni Khua news reporter hokoma thu Aseina achun Meitei tele kuki hohi kichamta le lungkhatta kisathei ta a lungmong sela Manipur sunga achen khom ki theina dinga thu anasei in ahi dan lemola gp ding adei danjong anasei than kuki hilai a chengho hi ohen kuki zo se hi galmi in kamudi ipovetin infal a reporters hokoma anasei in ahi zanhi ni kho de 10 January 2026 ni khonjong leimata thanga songpi jang khomuna pungthum belchun gari accident ana umin nahi akisukha ho cheng district hospital a KKL in hata in anaki boipi in pathin lungset zalin athi amang a umlo wangin akisukha anoi a chinghi ahive akhana ngambom 23 years of tuzang anina kimnei hoi 16 years of leimata athumna senu 20 years of leimata alina kikim 19 years of leimata angana handling 35 years of leimata agupna niel 41 years of leimata asagina hoinekim 40 years of leimata agitna hopu 27 years of leimata ngambom kimni hoile handling amaho thumhi surgical awards district hospital muna admin in umtawi KKL panpi ngai te panpi lamkai hole mi pi ho politics building dancing thedinga he sana by the Kamkhusei Haukip Information and Public City Secretary Kuki History and Identity Protection Committee Lamkai Hole Mipi Ho Politics Building Dan Chingthei Dinga Het Sana Eho hi gamnei sa sovereignty nei sa nammin nei sa history nei sa kivaipo na administration nei sa nammi pite hive gamtha dalding te hipovin nammin tha tha sim thu loading ahi aji chu historical record ho hi khelthei hitalo ahi Kukilen kiti chu hichi ho hi ahi Bangladesh gama Chittagong Hill Strait India gama North East region le Myanmar gama Western region ho hi Kukitegam Kukilen kiti chu ahi chule hichi gam kai sunga cheng nammi pite ho hi Kuki kiti ahi Kuki kiti nammi pite hi gamnei sa ahi in gamnei lo ho kiso hi uvin gamthu namthu akisaiting le history le identity hi apoimo pen ahi zin chingthei uhite Manipur a state or union territory duman bolhon kukilen ti a sei loading zalen gam ti a zo seiding ahi thilkhat ibol masanga thildang khat asu se theiham thu khat isei masanga thildang khat asu boy theiham ti hi hoita a het khen masat ngai ahi SD ti Kamkhusei Haukip Information and Public City Secretary Kuki History and Identity Protection Committee Thuso ki mu khanin aseina Mizoram chu India sunga dinga HIV tam napen ahitin anasei HIV prevention rankings langa Mizoramin ichan ge ham khatna amano wangin India sunga asang pen ahijingin 2.75% a national average chungwuma a umin ahi officials hosei na dungzuin mehem sangthum le zani lang HIV positive a umin ahi hichu April 2024 le November 2025 ki ka do ahi hijhol achun kumsom nilanga kumsom thumladi kangdong ho ki ka in atha be in ana nahi modo in ana umin ahi tin thuso chun aseye Office of the Kuki Inpi Southwest Cedar Hills Apex Body of Kuki Tribes KISWSH Office Veitum Kholen 795113 Kipatu Thot Veitum Kholen 11 January 2026 Kangui District Pumpi Hoba Kotu Kingon Tolai Paumit Kuki Village Volunteers Hodia Kichip Gol Se Le Kisuhal na chu Zanhi ni Khoa Kihumkha ahi to hlanin Southwest Cedar Hills Kamkai Sunga
Unit Thalenga Panla Zosi Kuki Inpi Southwest Cedar Hills in Nachungche Ava Kipathu Kahin Season Ahi Unit 2 KAPDC KZVV Hon Men's Football A Pachan na Sangpen Champion Ahin La Anaw Chunga Players Le Amo Po Lam Kai Ho Chunga Kipathu Aki Season Ahi Chule Team Azaw Zosi Hin Kipaman Sante Ding Agot Jeu Ahin Hizong Le na hon Kipaman na Hinsanu Hi na Tom Ngay Naw na Gunchu Naw Chule na Kisay Ngay Naw Zal Ahi Zin Kipana Asang In Ahi Mabana Zong Kitip Go Si Hihen Ipilam Hizong Le Gamkay Sung Dam Sanga Hong Pang Zomzing Dingovin Kezek Vivi Zosi Ikiti Movie S. Dama Vaipe President Kuki Inpi Southwest Cedar Hills Tunay taa viral mama zing ho Manipur CM dinga kinep na nay ho cheng ahive adang khu Chief Minister din kiniem ahivin ama sa pen pawang hi CM chu hitho ahin Crime Minister zo ahi a portfolio di ho chu lemna tharoi le action ying bureau chukit le refugee minister apokit god dan hi Songpi district misaw thavam kho a tui khamphai kiti a BSNL 4G tower ki simpet zinglai ahi to hlana solar plate ni thi chule copper wire chule apay mo man sa tampi akigudo e akitin ahi BSNL 4G management hon hiti ho ven bit ahi a chule hichetil gu ho matdo ahi theina din mi pi ki thopi na angai cha dan thu ahin se yuve Israel jets chun northern le southern Gaza langchu January date 11 zingka mata chun bamang chan anakap ovin ceasefire violation abozing now khazong chu ahi kitai tin thuso mi ho chun anase yuve Buffer zone dem na thu ka in Kuki Kiloy Khom na phabem ho in gi na e ne uve MP Dr. Bimol Akoizam Manipur a buffer zone ki koi ho dem na thu ka in Kuki Kiloy Khom na phabem in gi na e ne uve tin MP Dr. Bimol Akoizam in asiyi Kapanmun MP Phasung Kumthum le ake nalai sunga hi Manipur ki pum khatna ding chule Galzam ho IDPS ho adinga pankala azing ding ahi ati Hikman Jila Kaithel Muna Hikman Development Committee in amalop na in kingon anabol un milun bimol in mipi masanga holim abol na achun achi sa ni simtum May 2023 ni ho akipan Manipur boy na chungchanga alungkham na apong in ahi Manipur sunga Indian Army Division 2 Central Force Company Tampi Chile Manipur State Security Prisoner mi sangsom lival uma ibol a tu chana milham ho relief camp a nalai uham ati Manipur boy na a apoy mo ho adi a thina to insung mi tele in mun lo mun nei lo ho don se lawa ki koi in authority ho le kiloi khom na ho zong dem na anei inahi buffer zone ki koi na chungchanga RTI Philakibol tan tu ahi public interest litigation PIL Philakibol wa ading ahi taitin asezi Nitin Thuso Daily News Thuso hichanchun akichai tai Thuso abana anangai hom ki dingin kalem che ovi Thuso hingai zosi na bon chawin stay safe and stay blessed